पार्षदेमपम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरे यूसी सही तराग मरीद थारमदबदगी सही उमदा थारमदबन हेली केमगा संद्रा यूसी थादोक्तब लेते सीएजे रिपोर्ट रिकन्सिलिएशन तौनना बाहायगनी से मिनिस्टर मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली दा नमित खानी की ममांगदा टेबल तौखिबा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट की मतुंगिना मणिपुर हौकिब सही लिसिंग अनि अहुम मरीदगी लिसिंग अनि तराग तरेट फौब सही तराग मरी की मनुंगदा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यूसी थारमदबा अपुनब सेफमदगी कुमजा लिसिंग अनि तराग तरेट तराग निपानदगी लिसिंग अनि तराग मपन कुन फौब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट थारमदबा अपुनब सेनफमना याम हेले स्टेट की सेल थुंगी फिबम ngak yauna puthari ana कांग्रेस की काइसाम पागचंद्रना फोंदोखरे सीएजे रिपोर्ट अमुक रिकन्सिलिएशन तौब चांगी यूसी पिथोक्तब लेरमलोय यूसी थादोक्तबदी करमना जाखो थौरांग की सेनफमसिंग पिधरकलिब असि पिरकनी हनसे मिनिस्टर नोंथोम पेरेना फोंदोखरे मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली द फाइनेंस डिपार्टमेंट की डिमांड खनबदा कन्मोशन पोखलकिबा काइसाम मागचंद्रना हाय सेलथुम हाइबसने स्टेट असिगी जाखो थौरांग की यंगलिन सरू ओरिबनी लमदम असिगी सेलथुम की प्रॉब्लम मयाम असि यंगबदा असोइबा खरा लेबगुम तौरे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम मयाम असिगी थाफम थोकपा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मतम चाना थादोक्तबा थेंगनरे हंदक द हाउस द टेबल तौखिबा सीएजी स्टेट फाइनेंस की ऑडिट रिपोर्ट की मतुंगिन कुमजा लिसिंग अनि अहुम मरीदगी हौरगा कुमजा लिसिंग अनि तरागा तरुक तरागा तरेट फौफगी मनुंगदा पुन्ना यूसी लिसिंग अहुम चामग हुम्पुद्रा हुमदगी अपुनबा सेनफम लुपा क्रो 4205.78 पिथोक्तना लेरी अदबो कुमजा लिसिंग अनि तरागा तरेट तरागा निफानदगी लिसिंग अनि तरागा मपन कुन फावबदा पुनः थबक लिसिंग अहुम समरी मरफुद्रा मथोयगी अपुनबा सेनफम लुपा क्रो 7215.98 ने हाजुक फावबदा रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट लुपा क्रो 4980.92 की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पीदना लेरी लोइना ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स न लुपा क्रो 1769.91 एजुकेशन एस लुपा क्रो 1009.95 पीथोक्तना लेरी यामब्लाबा सेनफम असि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पीदबा हाबसने स्टेट असिद साखो थौरांगदा सेल थादरकदबा ताबने लोइना ग्रांट इन एट मयाम लाकदबसु फंगदरोय यूटिलाइजेशन पीबंगमदबा असने स्टेट असिगी साखो थौरांग मनिंग हलकपने लोइना सेंट्रल फंडिंग सिंग असिगी यूसी पीबंगमद्रबदि लमदम असिगी तुंगी लंबी असि कदोमद चकनी थबक कवरगा हाइदोक्तबा स्कीम प्रोजेक्ट मयाम हौरगा मखा सथबदा सथदबा असि फिबम असननी हानिगाय लेते हाइके स्कीम प्रोजेक्ट मयाम हौरगा मखा सथबदा असि फिबम असननी हानिगाय लेते पॉलिसी कटमोशन अदुगी पखम पीरतुन से मिनिस्टर एनबिरेन हाई मणिपुर की हौसक लेरिबा सेल थोंगे फिबम मसिदा हौकिबा सही तरागा मरी द करम तौदुन लुपा क्रो लिसिंग अहुम चामा हुम्बुद्रा हुमदगी थबगा मसुंग लुपा क्रो 4205.78 लेरगा करम सागथोंग गैस की ममल लुपा यांखई हेंगतख्रे हौकिबा था निपान रोम असिदा लेबागसिदा सागथोंग गैस की ममल लेंगदना लेरोबा तुंगदा युमदा सिनरिबा सागथोंग गैस सिलिंडर अमद लुपा यांखई लोइनना कमर्शियल सिलिंडर अमद लुपा 150 पैसा यांखई हेंगतख्रे आउकिबा कुमजा लिसिंग अनि कुनगनि थोगी जुलाई तरुकदा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन अमसोंग भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ना सागथोंग गैस की ममल असि लेंगदना थामखिबने असुमना था निपान रोम गैस की ममल लेंगदन लेरोबा मतों ngasi नहुना हेंगतखिबा असिना मरम ओइदुना केजी 14.2 की डोमेस्टिक सिलेंडर की ममल असि न्यू दिल्ली द लुपा लिसिंग अमगा चामा सुपना अहुम मुंबई द लुपा लिसिंग अमगा चामा सुपना अनि पैसा यांखई कोलकाता द लुपा लिसिंग अमगा चामा कुनगा मपन यौखरे लोइना कमर्शियल एलपीजी की ओना दिल्ली द केजी तरागा मपन की सिलेंडर अमद लुपा लिसिंग अनि चामा तरागा मपन यौखरे एलपीजी कंपनी सिंगना गैस की ममल हेंगतपगी चांग मानरबसु स्टेट सिंग द गैस की ममल मानद्रिबसि मागी स्टेट सिंग लौबा टैक्स था खेनबा लेबदगिने लेबाग असगी यामना चावबा कुमै अम ओरिबा यावसन कुमै की माग ओइना चागथोंग गैस की ममल खांगेन हेंगलकपा असिदा अपोजिशन की मैकैदगी यानिंगदबा कया फंगदोंगनरगले नौमै लाइसेंस बिखलकपगी मतम नमित तरागा मंगानि सांगदोगलगनी रिन्यू तौदना लाइसेंस की नौमै पाइबसिंग एक्शन लौरगनी से मिनिस्टर मणिपुर लाइसेंस की नौमै पारिबा मियोइसिना करिगुंबा मतम चाना लाइसेंस सिंग अदु रिन्यू तौरमदबा थोगलबदी लोन यादे
haina lawduna arms eki matungin lawkhatpam thokpa action lawkhatkani hanas minister and birena pangdokre awapam mase hojik satariba assembly session asigi manung chandang asi BJP gi pungsagin baltai amasong paulian lan hawkim na pokhalaki pa calling attention motion amagi pakom pir aduna pangdoki bane calling attention motion nadu pukhaladuna bongsakin palten hai election maya asida nomai license sing renew tawna na order thokduna khangalak phasi Susanpur gumba singki manung anjen pada leiba miyo singi te lebak thi bane nomai amadi license asi verification gi damak pikhat khraga kyam kuina panthaga dabano habadu tambangam re asingma phiba masina maram oidana hana dagi kihan khangalak pa leiba miyo singdadi henami paiba pokhalle nomai license asi sahi ahum kudagi renew tawgadabani habo wapam lairi aduba mari leinaba DC office da renew tawna na bagi damak chatpada staff leite matam sangi sangde habo wapam sing thamdona yaithokthuna leirakibane masida maram oiduna handak verification ki satharak pathong asida hena matam chakhan rabagi masaga mo helagani maram masna license verification tawbagi order adu amuk handak kumna yangsin haningi haike paulian lan ahukip na hai handak license renew tawna na bagi damak nomai amadi license bikalak na bakhangalak liba ase Mikhal mayada oiba maramna yariba makai athoba matamda loisin bina ba hona biyo loidana nawai pikhalapagi deadline asisu sangdo biyo calling attention motion adugi pakhum piraduna minister nongthongba berenna hai hokiba sahi ani ahumrom as license kan kapadagi misimina yawbagi case tararam thokriba asige yenglaga asingba thodok sing asi yariba makai thogantana bagi pandamda handak license nawai sing renew tawna bagi wari basi lawkibane nomai gi license kudimak sahi ahum kudagi renew tawgadabani aiba kanglon arms eki matugina mayak sengna lairibane Consumer Affairs Food and Public Distribution loisang usi sahunda sangai fro amasung koirengai gi godown sengdagi seng truck mapot samanga henana ronda sengdokravra huyen bureau Manipur lengak na mari linaba unit ministry unit lengak na matam gi matungina pirakpa direction sengi matungina state asigi miyamda AAY amasung National Food Security Act napsana sengba scheme sengi makada yentok na bagi dapat Manipur kapamagi Consumer Affairs Food and Public Distribution CAF and PD loisang na singsilak tu na loisang hasegi lairiba godown sing thamlakba sengi manung dagi sangai pro amasung Koirengai gi godown sengi akak na baset khra dagi sarak na truck gari mapot samanga hen bagi yamlaba sing usi chahon da naronda sengdo khrabra habagi wapum thorakle Hauji Koiramban Kaithil gi akoi bada leiriba dukan sing yauna greater Imphal amasung Tampagi district headquarters sing jauna tongan ba mafum sing da leiriba dukan sing da miyamna thoidok hendok na super fine harga khangna riba duga lenga ki hatheng nana mari leina riba CAF and PD loisang na priority rice haibana sing pamaming thonduna khangna riba sek makal asigi mamal honglapeda kilogram amada lupa kuntra pinarakpa iroina wapum basi miyam section khara dagi hangna rakone Manipur lengak na masigi CAF and PD loisangi khudang dagi state asigi district taraga taruk da lehriba apon by assembly constituency umpuda tongan ba scheme singi manung chandam yanda matam chana masong sang nai na fangan gadaba sing assembly constituency khara da phangdre hainarapagi wafam sing thorak panaso wangasi hena paktok sautorakli loinana mari leinaba authority singi official oiba ayaba permit amasung mathau taba se sang amata yaudana loisang asigi sangai pro amasung koirengai gi godown sengi akak naba se singdagi yamlaba sing chingthokriba miyosing aduna kana no kari maram gi no haiba yauna makoina chingthokriba sing ado amuk hanjilaga doribra haiba hangsu thorakle Dr. Singa yasinama puraknanaba honabiyo Manipur lenga ki Dr. Singna strike sanction giba asina maram oraga panong hanjina leiba layang sangsing paralyzed oigiba asida CPI state executive mifamna pendaba amadi nungaitaba phangdokre CPI Manipur State Council ki Secretary El Thoirik na thadorakpa Seron na hai manung hanjina leiba miyam amasung lenga ki license na layang bagi thabak sathajaba sodaraba miyam anga ko phangna wanare layang ba ngambok dabadagi siba phawa yauna bagi paw leire hena sokliba singi lamdamni singi silinau sing sathi na ware loina na tampaki lamdambo remote oiba khunggang sing amasung sel thonggi loina na tampaki lamdamsu remote oiba khunggang sing amasung sel thonggi awaba mayuk naba masing yam khraba miyam so lenga ki doctor sing strike chathakibana awaba mayuk nare maramaduna athu batamda khongjang sang silaba singka lenga ka jasina purakna ba hona biyo miyam gin teresta lenga na athu batamda wari logba habisna punamaki apabu oigadori bane Inabol bapan dapam ki pamipam adu da doctor M Narana mai tang put lauki amasung state secretary El Thoiral assistant secretary M Joy Kumar amasung RK amusna su uangang ke
Maka tarakwa atop pauda eviction sathariba asi tungi khalagani se minister hauji state asigi tongan ba mafam kya da eviction drive park sana satharakli ba asi tungda bova environment amal lehna bani ana assam se minister Hemanta Biswa Sarma na phangdo ki ba loina eviction na sokala ba music da financial assistant amugda da pithok na ba sem saba loire haire Pami singi mamang da wangang la da minister Hemanta na makata na phangdo ki ba government gi lamsing da yum bamade building sajan bagi thabak makata na chathaba yaroi aduga hangba mafam singda yum sajin da mafam adu makhoi gini habaki haina bisu thadoga da bane legang hauzik sathari eviction gi thabak asi tongi khalagani masida yamna ranba yoksing sagana da khona biganu haina mahak na makata na apel tawrakle ragging gi thawdok ka mari lenen am hairoi manga tan thokna na ba university da khangan kre ragging gi thawdok amaga mari lenen am hairoi manga tan thokna na ba yum sagasn bidda Kositia gi Islamic University da Bangladesh high court na khangan kre ragging gi thawdok ka mari lenen court na university adu da gi tan thokna da ba khangan ki ba mairoi manga adu de Bangladesh Chhatra League BCL ki leader Sanjita Chowdhury Ontora Finance and Banking Department ki Tabusum Islam amasung Mawviya Fine Arts Department ki Halima Cotton Ormi amasung Law Department ki Israt Jan Bin Ani asine Kona University adu da February taragani thoi da thoki ba thawdok adu gamari enna Desrat No Sheikh Hasna Hall Purpose Samsul Alam House Twitter amasung atai kaya duty da gi lakthok na bus direction pk Judicial Inquiry Committee amna mioi tarak adu thawdok adu da senai abase khanglaki ba loinana inquiry report submit tawdagi kona order ase pi bane order adu da whole purpose amasung house Twitter na akhoi gi tawfam thokpa mathauda sing amata pangthoki de ana pankhe committee na haigi madu Islamic University amagi mairoi amasu oiriba Folpori Khatun koba victim adu minungse amada chendana tamthin on haiki amasung maduda maduga mari lenana university gi authorities in thawong sing adu da ningthina respond tawki de Grace the train ani thengai dabada mioi kunthra gani thoi sire marfu hena sogle Central Grace the train ani makok thengai nabada yam rabada mioi kunthra gani thoi sigre amasung atai marfu hena asoga pannangle ani chum sakai na meta authorities na pangdokre Great Fair Service ki warol palatuna agency na hai sathire ba accident adu leba ko pandemic ki namithang atheng bada Larissa city ga naknaba tempi da thoki bani Athens tagi awang thangba city Thesal onidi tamna passenger chahum yankhai tonglaga jatkiba passenger train ga freight train amaga thengkai thakibagi maram karino abasi khangduk nanaba thejin ba haukhre accident adu da carriers kya gurung jatki safu kana thengkai nakiba adu da yamrabada carriers mai saki hana national broadcaster ERT na report amada panki Greek Fair Service ki matung ina accident adu da siraba singi masang hangalapa yai service asiki spokesman Basilin Batha Kojian na haiki madudi hauzik chathariba rescue operation da yamrabada firefighter samayangkai vehicle taraga tarit amasung ambulance nefuna sarugyari passenger samaga marfutra mari aso engam yautana thesa aloni di da poki amasung mioi kunna basta Larissa city da poki anu spokesman asina confirm tawke asok basing adu ki manung dam mioi yangkai ga humdoi hostel adu lai kanari anu sumhang makata na phangdoke House dagi stage workout tawkiba Congress ki MLA taraga taruk amasung AAB ki suspend tawkre Gujarat Assembly session da BJP government ki meuta yaning da bagi kholauk sing lautana house dagi mapan thokiba Congress MLA taraga taruk amasung AAB ki MLA Gujarat Assembly dagi nomagi oina suspend tawkre hari Stena Jalaiba Police Training Academy da aranba thawong kya jathari ana Gujarat Assembly da opposition party sina Pothora ki bagaloina madugi matang da house da kananaba demand tawki adubo Assembly Speaker Shankar Chowdhury na opposition na tawraki ba demand adu reject tawki badagi house manung da sarang na bathokba auraki bagaloina legislature taraga mapan aduna janing da bagi kholau sing lauduna house da ki mapan thoki bane makoi taraga mapan na house da ki thokraba matung Gujarat Legislative and Parliamentary Affairs Minister Hrishikesh Patil na opposition party sinagasi sathaki bathawang adu hanana plan tawraga sathaki bani hana claim tawki bagaloina Members sing adu ngasi nombagi oina suspend tawna ba resolution amapop tawki bane BJP na nomagi oina suspend tawna ba resolution mop tawki ba do independent legislature hongi support phangduna suspend tawna ba resolution pass tawki bani amade hasmanung da sarang na bathokan bigi da magdap makoi bo suspend tawki bane hausik lebak pu panamita hauki ba lebak pu panamita Gujarat ki Director General of Police da Gandhi Nagar gi Karai Blaze da leba Police Training Academy da sasinaba document sing paiduna training tawba yauramba Mayor Tadbhi ko bami ema thengnari hana phongdoki bani thawdogasi gi matang da thijin bagi thabak jatari
अहम थीजिनबदा फंगलकिबा रिपोर्ट की मतुंगिना मायोरना महक सब इंस्पेक्टर ओइना खल्ले हाइबोर्ड पसासिनबा डॉक्यूमेंट्स सिनदोन था अमगी ममंगदा ट्रेनिंग एकेडमी असिदा चंगलखिबनी अदबो खंगलबा कैंडिडेट्स सिंगी लिस्ट महकी ममिंग यावरंबा थेंगनदबदगे पुलिस ऑफिसर्स महको फाखिबनी हाइरे नागालैंड मिखल लोइख्रबा मतुंग थोकिबा वायलेंस की थौदोक कंट्रोल तौननबा होनबदा मियोय अमा सिरे ममंग थागी कुनगा तरेता पांगथोकिबा नागालैंड असेंबली मिखल लोइख्रबा मतुंग मिखल ग मरी लेनना नोकलाक थोकिबा वायलेंस की थौदोक सिंग पुलिस ना कंट्रोल तौननबा होनबदा काबखिबा नोंगोय मरुना मियोय मा पानबदगी लेकनबा ngamdana सिख्रे हाइरे रिपोर्ट सिंगी मतुंग मिखल पांगथोकिबा नुमित फेब्रुवारी कुनगा तरे की नुंथिल पुंग अमरोम थाबदा नोकलाक लेबा डीसी ऑफिस गेट मनाक्ता वायलेंस की होबा थौदोक अमा थोके बीजेपी ना पोलिंग स्टेशन अमगी बोट थादबगी थबक अमुक हन्ना डीसी दा हन्ननबा डीसी दा आई बचेरोन पिसिनतुना हाइजाखी अदुबो मखोयना मिखल हन्ननबा हाइजाखिबो ओहबा मदु डीसी ना आयाबा पिरखिदे मदुना मरम ओरग ngarang नुबिदा बीजेपी सपोर्टर सिंग लंबीदा थोक्तना खोंजंग संगसिनबा औरखि समना संगसिलंबा खोंजंग अदु हायक लेरगा याइखाइ थिनखाइबगी थवंग सिंग सथबा औरखिबगा लोइनना लंबी के नकंद लेबा दुकान अमदि बिल्डिंग सिंग मई थाबा औरखि मियामगी का हेनबा थौ दुबा कंट्रोल तौनरबा होनबदा पुलिस ना नंगमई काबखे मदुदा मियोय अमना नंगमैना पांदुना लेखिदबनी खोंजंग संगसिनबदा सरुक याखिबा मियोय अमा पुलिस ना नौमैना कापद लेखिदबगी थौंग अदुबो बीजेपी की मैखेदगी अकनबा मोंगदा यानिंगदबा फोंदोखिबगा लोइनना थौदोगसिदा चेनरिबा पुलिस पर्सन सिंगी मथक्ता चपचाबा एक्शन लौखनरबा डिपांड सु तौरकले ममंग थागी कुनगा तरेता पांगथोकिबा मिखल अदुदा पोलिंग स्टेशन खरागी ओइनादि पामदबा थौदोक सिंग थोके मदुगी मनुंगदा पोलिंग स्टेशन मरीदि अमकना भोट थादनबा इलेक्शन कमीशन ना खंगलखे मदुगी मतुंगिना ngasi ayuk pung 8 tabadagi auraga nongtil pung 3 tabo phawba भोट थादनगी ngasi amuk hana भोट थादनखिबा पोलिंग सिंग अदुदि जन एबेतु एसी की न्यू कॉलोनी पोलिंग स्टेशन सानिस एसी की पांगटी बे बैजित एसी की जाबोका विलेज अमसोंग थोनोक यू एसी की पार्ट्सो इस विंग निहायरे लोंग से यादबगी दमक थांगना थिंदुना हारख्रे सही नौरिबा नुफा अमना महका नुंगसिनरिबि नुपी अदुदा लोंगसी हारबदा यारक्तबगी दमक नुपी अदुबो थांगना थिंदुना हारख्रे अना पुलिस की माइकैदगी फोंदोरकले पुलिस की रिपोर्ट मतुंग इना थौदोगसी ngarang नमिदांग वरम थोकिबनी थौदोगसिदा लैखिरबि विक्टिम अदुगी ममिंग लीला पवित्रा नीलामी कवे मा काकिनादगिनी अदुगा चेनरिबा नुपा अदुगी ममिंगना दिनाकर बनालम कवे मा श्री काकु लमदगिनी लीला बेंगलोर द लैबा ओमेगा हेल्थ केयर द थबक तौबनी दिनाकर ना मंगोन द लोंगलासी हौदोकनबा मतमदा लाइटिंग लाइसन मानदबना मरम ओरगा अहलमन सिंह एव पिरकलोय हाइदुना दिनाकर ना हौदोरखिबा वाफम अदु यादबदगे मबानगी मरक्ता साइना पसिंग थोके मदुगी मतुंग खंगौतना दिनाकर ना नीला मिबो थांगना हंजिन हंजिन थिंदुन हाटखिबनी हाइरि थौदोगसिगी मतंगदा पुलिस ना केस अमा रजिस्टर तौदुना थिजन बाहौख्रे हाइरि अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनम पदागजरि चैनल असिदा दमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरमलोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु पुनमपो अमखाना थागजरि